ба халқи ғариб. Обращение ман дар ту райдер. Ту як одами беномустарини дунё ту будай. Ту медони ки халқи ғариб ту истиёпара бисёр вуручати сахт мекарданд. Фаҳмидӣ? Ту ҳамун видеое ки кади хонаш дуромадӣ вай мардака айзанаш гирифтӣ, мисол занша ба камера кади дар публика фиридӣ, дар канали худат фиридӣ, тира барои подписчӣ кардагӣ, барои лайк комментария кардагӣ. Фаҳмидӣ братан? Ту падарат номус дора, ягон акаи ба номус дорӣ, бихеза бахшиш пурса ки хай ҳамин сарараш вайрон шуд яке кард. Майли ва ягон хусурбурдӣ хусур ба номус надорӣ, бираван духтартона бигирем биёин 3 миллиони ғариб бовар ки хони райдершона айми шодки мӯи сардоршон то нами зубачискашона расида. Агар родон барӣ 80 тага мезоя, ай тарафи ҳукумат 8 хонагаш метаҳанд. Боварам кунед. Ту нахо ҳамин кори аст бечорара зана чӣ гуноҳ дора бо ба шата мезаниша сиёнка меги ман хонадам зан ва аллоҳ қасам пастаратсия кунем бародора ҳамин ролика интернет удалит кунед. Фардо ӯ зана гудакдор мешава, че нимаву ту мешава райдер. ғарибӣ меяву коригар мешава, соҳиби телефон мешава, ютуб медура очаша мебина ку ба валлоҳ қасам кофта кулоб мера миёвад. Кофта кулоб мера миёвад. Мумкин ки ту ё 60 шида битушӣ ё 70. ҳамин сарта сини поён мекунад, дар вақти мусфедид и корта мекунад, зантам ҳамун кора мекунад. Воли ту хиёле нака бародарам райдер, хиёле нака ки и майли ту дар ҷои чӣ коре кади изменини пурсди гузашт рафт, не ай фарзандот мебинӣ, фардо духтарчат мактабрав меша ба болиғ ки расид, қасам ба номи Аллоҳ мерасанаш. Боварам ки и гапа ма гуфтагӣ нест, ми гапа ай боло гуфтагианд. Фаҳмидӣ? И блогерои дури Тоҷикистони мо яхелаш ман ҳамаша куда назар надорум, ҳамин яхелаш валлоҳ қасам скоро секси отаву очаша мегиранд мефуранд ки бинед барои лайк комментарию подписчик марданат беҳтори ҷуонмарда, ту номуси мардӣ надоштай. Худованд ҳарчи мара апаву хувар надодай. Агар мара худованд апаву хувар медод, лучи қанчуқ мегашт дар раҳу рӯ, ту беномустарин одами дунёро намегирӣ. Фаҳмидӣ? Бихе изменение пурс ситуатсияро бифаҳмон, бугӯ бародаро хай михе кор шид, ман сари қарм будам, қарм ман изменение мепурсам. Бихе кор табука ба худо қасам. Вес мардами дури Тоҷикистону берунаи Тоҷикистон семья бача ҳамун видео таи комментариёт будро ба номи Аллоҳ ку ай бай ман медонам модари ту пира ёхи бечора модар та ӯ қарасидаган изона мекаши ягон ҷо маърака мери ба кадом руд мери. мо шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар шаҳри Россия қарор дорем, бародаро кадомед ки ба сохти мо уре ки дар сагласинен видео кунен амхе партоин бигирам блогерои Тоҷикистона налог сари ҳар моҳ $200 налог банданаш. Мардами ғариба против ватан мекунанд, блогеро мекунанд, против ҳукумат мекунанд, блогеро мекунанд. ҳар рӯз як видео мефуранд, ишқи машида ушита шида дили бачаҳои ёша мешканем, бачаҳои ёша тирма мебарем, шумо блогеро мебарем ба номи Аллоҳ. Мо ягон ғариб дар против ватан нест, ягон кас намехоҳад ватанаш клет шава. ира шумои касофато кадесен. ҳамин як хелет ба номи Аллоҳ қасам ай худи бад бисёри бад гузарондагем. ба ҳамеди блогери то нашен пили ҳарома хӯрдагиан охи биён иҷа да ғарибида паданалад 8 меташ симента букаш ба ман мефаҳмад ку ту чихе блогерӣ мекунӣ, ту чихе баг мерои дар публика сару форма мепӯшӣ гав мезанӣ. ба ҳамеди блогери то нашен ки яхета кадом рӯз апатона мегоянд, ҳамин пештонда зантона эзорша меронанд, қамбаш мекунанд. боварам кунем ба худо бисёр дар худи бад рафтагиен. е бача иззову нангу номус надорен, шумо ба ин дараҷа хитона кардем ба номи Аллоҳ. бо ҳамин касе ҳамин видеоро мегирад, ҳамин видеои райдер мегирад, дар сайтиш мемона, е бача удалит кунен, фардо ӯ занак фарзанддор меша, ӯрам нангу номус дора, ӯрам аҳлу авлод акаву додар дора. ба ин дараҷа накунен ба худо охи. ай ба пастаратсия кунен ки амира интернет бурен. райдер бихе ба валлоҳ қасам изменение пурс ки ҳар як сарвайронай оли ҳамун шерои нари куло барията ҳастанд, ҳамин ягон ҷуда шавида меқапанд, сарта сини поён мекунанд. боварам ки иншоалло ӯ бародаро мекунанд ин кора. нахуд ту дар видео зани вай мардака охалӣ кунӣ, мардани тори ҷуонмард бе. ту ҷуонмардам набудай ба номи Аллоҳ.
فهمیدی؟ حیف همون زنک برو بیوه بگرده، والله قسم برو اپجون بیوه بگرد، چم قطعی هم خیلی شوهر زندگی کردن، قطعی هم خیلی بیناموسه که جای برو زنش فلان کنه، برو پگه گودکدار نباشی، اگر برو بیوه به گودکدار هم باشی اون کس میگیره شاملو دوم میکنیم که یگون شوی خوب ده بغلطی باقی دامون الله باشه، خدا نگهبان. یگون کس سخت رسیده باشه عذر رای دیره فراموش نکی، تمام غریبات تو استیوپدا مخلص بدن، لیچ نما خدم هر دیشما ده مخلص بدم برای جان. خدا نگهبانتون شوه. گپای ما سخت رسیده باشه کدام ده عذر. روزهای بدین باور داشته با ما در هر باره بحث مناظره میکردند و من با قدر سوادم به آنها جواب میدادم. اما وقتی که از من پرسیدند که برای چی اسلام گوشت خوک را حرام حکم کرده است، ندانستم که به آنها چی گویم. اگر شما با این سوال جواب میگفتید، از شما نهایت سپاسگزار میبودم و از الله پاک سربلندی شما را خواهان هستم. این برادران خدا نگاه بدارد که در همین که دولت کفر وقتی رفته برای زندگی کار میکنن، پول و مال جمع میکنن برای بهبودی زندگیشان، با بزم این به گوشت خوب نزدیک نمیشوند، با عرق نزدیک نمیشوند، با پلیدی های خداوند نزدیک نمیشوند. خوش به حالشان که این گونه یعنی صبر خیلی کاملی را خداوند نصیب اینها گردانیدگی هست. من برای این برادر میخواهم از مراجعت دکتر یوسف قرضاوی از حلال حرامش یعنی بیان کنم که این حضرت فقط فرمودن که یعنی گوشت خوک خوردن، امروز تمام طبیبها آشکار کردند که در گوشت خوک کرم‌های وجود دارد که انسان را عاقبت به هلاکت میرساند. این را میگه یک کشفیات امروز تمام طبیب‌های دنیا است. حکمت‌های زیاد دارد میگوید همین یوسف قرضاوی، لیکن آینده با مرور زمان با این پیشرفتی که در علم چی طب هست و چی علم زمانه هست، این آشکار می شود که چرا خداوند همین خوک را حرام گردانیدگی هست. در قرآن خداوند میگوید که انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، سوره بقره. خدا گفته بود است من برای شما حرام گردانیدم خود مرده را، یعنی سحر میخیزی که گاوت مردگی است، سحر میخیزی مرغت مردگی است، سحر میخیزی که گوسفندت مردگی هست، انا همون برای تو میگد حرام است. اگرچه متاسفانه امروز از بعضی برادرها میشنویم که پدر ما برای ما گفت که در بین مردم آشکارا نکنید، امروز دستمان تنگ است، خدا خودش میداند، هیچی باقی ندارد. و دویم خداوند گفته بوده است خون را برای شما، خونی که از مرگ میپرد، این را هم برای شما حرام گردانیدم. و سومین چیزی که خدا حرام گردانیده است این گوشت خوک است که برای شما خوردن گوشت خوک را حرام گردانیدم. حتی که در سنن ابو داود روایت حدیثی از پیغمبر خدا هست که ان الله لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، خداوند در آن چیزی که حرام گفتگی هست شفای شما در او موجود نیست. حتی در گوشت خوک گفت از خداوند هیچ شفا وجود ندارد. اگر شما عقیده داشته باشین که گوشت خوک گرم است و برای خنکی شما را دفع و دور میکند، گوشت گوسفند هم گرم است، گوشت مرغ هم گرم است، عسل هم گرم است، همه اینها گرمی دارند. امروز خدا را شکر که طب ما پیش رفتگی است، مرحمت در دکترها مراجعت کنید. اینا برای ما و شما درست هستند. نه گوشت خوک، نه گوشت خرس، نه روغن خرس، نه گوشت سغر، نه گوشت سگ که امروز اکثر کسلی ها استفاده میکنند. فقط از حلال کرده های خدا استفاده کنید، انشاءالله شما شفا بیابید.
و دیگر یوسف قرضاوی بسیار یک سخنی خوبم گفتن که در تجربه حیات دیدیم که کسی که گوشت خوب میخورد وای ناموس ندارد، وای غیرت ایمانی ندارد. حتی گفته است نظر کنیم به دنیای غرب که آنها که گوشت خوب میخورند از پیشش از دست زنش میگیرند و با او رقص و بازی میکنند، برده شبها استفاده میکنند، بیارن با در دست شوهرش میتن. کنی ناموسشان؟ یعنی ناموس ایمانی، غیرت ایمانی از آدم دور میشید از وقتی که اگر گوشت خوب میخورد است.